Another small gonna take for some Adwenepahene aka Enkrata Mukin Kong aka Fufukin aka Bema Yanfanijiri Enim Enyefo aka Tutujegu aka Fufukin Sayo Pepe Ebusia Nide Kwanso Baso no no share video no edama na areho sembi esia da bi etumo fa monfa ademo ba ademo ni ma ya atimdidie de Ghana for youth no ni ma ya atimdidie ena unim hwe ena wontumi nkan ena wonye se wa wotumi kan no ade na wonkoso live enye video efan tu nuan ma omontumi nkan fo wa wotumi twero no ana wonkotwero articles upon articles engu social media ema wonua Ghana ni entimi nkokenkan enhwem futuo mu de jimi no ene mo ne se yenuanom fante fomienu eho aba asem yenuanom fante fomienu eho aba asem na wiase yese yetufu na se wantia okwa antia de da bia be kan okra da kyerɛw me Adwenepahene ba be kam no kra o no abaye na fa me ho bi ma kam no kra me kɔ at the end of the day no ntimi fie enidi ti me kam asem wi a ma kam me kɔ eye abrante Twene Jonas musole a ena di free ena bia free wa brochire wa kan to Ghana youth trim omo Ghana atoto mu trim a omo da betu kwan abedo brochire no ene two infante boys infante fomienu enam Twene Jonas sunti no ese omu gina deportation campa ye be deport om do mako Ghana wanya mrasem a omo be di ewo Germany abonte so omo ba no ade omu trim nyina se di free because abrante Twene Jonas a catch say abroche de bibia e free on say we as no dente de bia na try say youth no be so no bebre no say won ene no be kan assembly na funny kura na just for fun na Ghana ni no wono no afano so ayi say asa assembly serious biama throughout atunitim na the more na nipa ne the free no na afi the free na atoni panitim ene say ene na me wo ho kyese me tena ase mentimi tena na se da bi esem de tudwa na wo bia hunu ene o mai de ekoso e wo Germany abonte so won se Enkrata hene de me Adwenepahene mete no each and every day news upon news nsemo e beto ma so yeso nsemo a me ekita me no e che kuroi na yenu no fante form yenu abedru eye Germany ha a omo no tabi omo timi ko fa ensuo so wata ko fa ensuo so Libya ko fa ensuo so abedru Germany krom ha ko si Italy tutomu ana ko uhwem so nkofo no omo ye obi a omo follow Twene Jonas pa oso ne phone na Twene Jonas na ko hwe no yes enya bone but ene wo ne on se ewiase da bia na ka se wutie afutu eboawo ena pefo ebu baby se anwanto abusuapamua o kan fokotokuro uso mu apɛ sekan de na dobeye de atakwadwo kan yo ohia na ehia wo na epushi ko baby bone nanso eke propa banabe so kuma sika jai na sika kasa ohia nyedin sika kasa ojai na sika kasa ohia nyedin abusia ni esese anwanto abusuapamu a wo kanfo kotokuro usokotokuro ma wo o dan sika ne se ya sika de na do beye de sika ado ebeye de nti nese sika na do beye de no nese no na wo de kwako gina ewuram akodo ye nua fante form enu aba abrochire ase ya omba beduru ya no pain nyame aye omadom anya obi Enkrata e de eye adwuma ena wo mo ne emma mienu ekoye eye awosan ensan maibi koye ensan ma no ena ba asem wo aduro fie dia na mutimi pie firo kokoye adwuma aban no ani ma ho ene obi a wo no we se minsa wo de fa ene nyoma abusua share video ba me na me nche me so couple of videos bi a kire mo na mbate ene nyoma na me de bebia me free ba no nse me Adwenepahene me mpre me ho mbate bebia me free ba na ase afena me be chechem no ma ase tim the video no to wa ngasa na wudi atem no wo se ebe fem mo de mo ba mu nsu enyansa nipo be kana kura kire mo no mo se wo tete eto eno de bia so mete moto me Adwenepahene mete moto ma mo dross nyina tete kopem se mo su enyansa na entro no eto atwa na brante wete oman aye US abonte so ka kire mo se bibia e free wa bra no o ka kire no say esem da Twene Jonas say o power for flight enkote alupremu enjucha pictures enfan kire ye na onto hwi
na won twetwe fom yen hwa otumi nye but wo na wo bedru Germany ha na wono ka to se bibia ye free no free na wono wo ka to ne to wu tirim no ato tirim ama ne wa fa nso so aba but ye do we for soro e do ko my Ghana back because of enkwasiasem oba kromo se ba be di ye wa ba ha wo no obi akwa ya awosan na ni nipa akokoye no nipa no aban no krempo no nipa na nya adwuma nti wonsem ekonkon ho nsem no konkon ho na aban no saade amon form address ekonkon address am fan ko bom no oba no so se ompene ene mpene china because wo nya ade a obetuma de atua ne dan ka amena feel se da aban no ema ne feel no okay eno konkon da aban na bo suspect ato da den se ka we Ghana ni so ho muamua ho what I said no a good lawyer obetuma de afight am aboa the enuanom Ghana for mienu e to mutirim se mpo da o ma pa aba o mo so da bem da duro fie o mo fon Twene Jonas did free bibia free abrochere free na busia emrante se sa no o mo ye wa duro fie ho so many times o mo ya na abrofo so okay ebia o mo chese bibi na ha o mo entia na ngofo ye ya so mo bipolar duru ba bina last time ke dom kofi rom so mo bipolar ye don ko hwehwe machine mu no ya le bia no madwunim said the free na ngofo ne etie o Twene Jonas so no e na bro ne baye ase o mutirim abusia boys ne kwakoda hwe de o mo ye wei anopa ya na e happen boys ne kwakoda no hwe kwasasem o mudi ye na wo hwe me hwe o mo koda no hwe kwasasem o mudi ye Germany ye adrofie o hwe nkwasasem a wunua Ghana ni akwakwakwaye wo kwakoda no o mo nim sa cameras e bobo ho na o mo sase o mo ye sa no ma no Arab fo ne bi video o mo from day one ye no charge to o mo so a na kedem be ko ye don ba be ko fie no eno o mo ye so se camera bia no camera bia ni ho wei ana abrofo no eye o ma jo se da bia de camera e bebo ho nya hwe nipa kra o mo ye sa de no ena akwose broni ene secret camera bo ho secret camera o mo de bo ho no ena hwe e capture sa no ma no mo ye o mo kwakoda no che se o mo se da bi Twene Jonas bia free wa brochira and tell me ha me ho hwe de o mo ye atimi abia nsuo asiso on before and now ka se ha no we kwa kodwale mu ana on before adwene ekitomo adwenpone nko na ekitomo hwe so the way enomosity e abrante we out America modern chi ama ne wo fa nsuo so from Libya to Italy abedo Germany here are kwasesema ababedi ye hwe nyamrasem a wudie atime bia nsuo asiso ama nsuo ne ebufa so ama wei unim eka Germany krono ombebo e wo safio ene saade we sei entino afai ena omo wa drofio no ye kwakope eye hotel ama ho mo ada ye kope hotel ama mo ada ansa ne ye betwe nsuo ne nyina frifie num na so de we a ensuo no ebufa so babia ye gina e wo horo nkukuom o kitchen gina horo nkukuom ko bibini adwenpone ntino wote di free bibia free ntro nim sai ensuo no so no e bude nko bugu so ade ye di kwase ampanyi na chi jimifo na chi to mu nyina ye jimifo ene mu di na chi ene me wo wa na afre mu frɛ me omo frɛ me adwenpane ye pe good lawyer o ye nuanom bia ko fast ma be kan ye na me say o pe lawyer ko Twene Jonas so me so san kwasesem so biem se o pe lawyer ko America na ko Twene Jonas so na se ko Twene Jonas page na ko chiro no se wutie na foto no ntino wo be di nkwasiasem na nyamrasem e o Germany abonten so entino se sia no wo pe ye kana sei lawyer na wo pe ntino enti kono no ko omra be fie mo pe lawyer ma wo anam ka se tie ni adwuma ye ho yetumfo a oba atemde na wudidi ene wo ne wan na ka to sa brochire bi e free wan na ka kire wo sa brochire no bi e free ene na ye be deported eda ko Ghana no omo ka kire me nipo no ka kire say yes ye for mo nko o my Ghana mu ye dom ko du Ghana back a o mo sua nyansa me nso so kwasasem so
memfoa nkwasas oye mabuso nimpo na de sanya mrasem we hwe the way na crisis ene wa boa ya dene hwe the way Russia for crop na gas impo ya use crop no hwe ne boa ya dene e wo Germany ha pipeline liar gas nam eba mpo no o bombe no na wo bibini wa ba ha be dia duro aban na etua wo dai kama wo aban na e support wo aban na e bibia de ma wo na wutimi nya adwempone etimi bia nsuo sesu gya nsuo no ho ekoda because unim say wo de emfa ho ade akye hwan na bia ya ye hunu akosi broni onim nyansa esene wo na wo se wo du nyansa bebiti no enne omakofa asema beka eye adrofi ofo enu ntira wo ya bibini na oba kroma be dia dura na abrofo no ohwe wonim din ohwe wonim say ya akwa wensema wo kan nyina ye ntro wo fa nso so baaye no nso na fa so de baaye no ka se we so no ubu nso no akotena chansim eda akotena nso eda akotena mu wo na edo akomeboa na wonim say wo fa poso baaye no ubu nso we agya nso esi so na da ne po e wo fio na akodem adwala na say mentimo ase o bibini adwenbone ubu nso we agu ho na wo fa nso so ba kroma ntino mo sai kro no ye ka chama muntie wote adrofie po ne boarding se na wan gasa apartment price aban ni tia no nsabi obi aban mo se woye mo se Ghana aban enye mo se obi aban de ye nipa na ban ye no all the bibini Ghana ni we owura Ghana ni Fantini two boys na abedi sa ankwase asem anyamra sem wese abato Germany ha sei Fante form ye no omo big fan price Twene Jonas bibia free ntomo ne say free ni de yemunwo o abrofo no because asema ni pa ne ko bo frame o ka kire no say Adwenepahene enkwase sema wo mkropo no say yebusa boys na omo se an ena omo nim so mpu so no gu osa na abrofo no sa bebuso mo meka se yale bi omutirim ntin na ne yegyina sa yale no so ne da mo krata na se sa we na madam mo mamenei mo ha mi mo pe lawyer na o pe lawyer me lawyer ko pe lawyer nipa kro na wo kire mo sa jimiye no sa mo mla meye no ko na ko pe lawyer the same thing ena tema covid ba ye na nado say 3 months light be free water be free no e kan say Ghana for solia ni e biensu asiso free ye biensu na ebugu se puka afraid e ka baaye na nado ka chom so muntua o mo sa ban ne enye o bibini adwene wona sa adwempone ni from my Ghana mu ajaye o social media nkwasefo bia o mo ti social media so enyamra sem bia o mo ti social media so mu di twitwa ntro de chemu ntino entoya to trim astiki utrim se super glue achi utrim akeka wa adwenem se e cancer solution ene wo trim ene jimie na nipa ne jimi no aye de abeto trim ti aso be ka bia na awura utrim na awura mojam na wan ka che o se aburuchira e disa ankwasa sem we sei wan ka che se aburuchira e disa nyamra sem we sei aburuchira sei wan ka se sa no mawe ena ne se Germany aban se sa ngofo we nyina na ya peke o ma e dom ko deportation camp tuma ka cha mo se e say this month to December nyame adoma December ye be deport am for do makofie ti sa ngofo we e say e dom ko tum na ya mama ya adwumaden na da pom plane ticket o ga se jama for this time o munyimi sa bi mo nyame adoma December deportation e ba so nti buranya uti buranya wa buso ni bi landia busansa ne krata we ene ne pa bebre e do makọ Ghana omkoye no omfiri kumase sunyane omutumi ko munyina kankran omko dipa opa ofele so be konu krom wo fele so be konu krom because of science and form by ombebedi omantie emra entenya nsem ntino ene baabi a omo abra abo akokopem na me adwepan na bia meka na credit akere mo se sa woti wiase ne se da bia no so betie nkwasasem na the social media no wo so ba say ya etra me this time no mahunu se adwumifo no doso esenya safo no because sa ko fo we omo ya sa da we e beta ba so omo nyina omo prane ye ba nipa me nupa na camera no tim capture omo at the appropriate time no pictures ebeto
You don't pictures about tour. Mesa be video biam. I don't pictures at tour yo manim. I'm a Ghana for who to do Ghana obusa ni be hu se wajimi. Jimi ni wajimi wotimi ebusa wa wo sen wo de wonim se enso na e free. Tinso e free a nkwasesem akwa ba akwa e kan se na se enso nyankopon e de enso free soro ba ye ntuaka. Wonte do achino ye ko fa do mecha be gina ho a na ka asem a wonim ade ya ka asem atunu tirim se ke kan se bia nse na fa nyanse bia ma ne hu se yale wo tirim ka asem enti a wo se na se enso to a German enso to a ye ntuaka wo soro ta de nse ye bu enso a wo be ka kire me se enu ntino menya asem unim nyansa se efie na wotim no edan na aduro fie so nyam nkwa mu su sa kechi we yo manfrafo na atwa ahia na munya mu su sa kechi we ti se wonim se wo bu nso we na se ebeda ne po ofio na ofo nso so baaye no wo betena so de dwale ofio dia ene wo ba ko dwale opum wo Ghana besa ko my Ghana mu ko dwale po wo Ghana na da so nyansa my Ghana mu tebusia me Adwenepahene da bia me ka kire say me se wagimi ana wagimi wo ti bonkoso na ti bonkoso se wonim nyansa social media we da ho no ugimi a yo ankrofobia ambeto mfuturo da gumani amada bia no ubedi nkwase asem bibia e free wa abrochire me bo a adentina wo ba enso so wo fine wonim nyansa enso so fine no utu aka enso na so dangerous crop wa fine utu aka o na ofro sa akodo no e de ba abrochire na abeduru awie ya wo sian ena si bia e free ntino ena eduro fi a wote aban e support no eduro fi a wote aban e boa no wako bie so se ye desi so nso we ena ko bie mu nso anyansa obi afra o page we se so obi afra o page we so o ya o me bande yes no matter onyansa because me penkwasiafo e me page so wagimi anu wagimi be free ide akọ ko obi o onyansa ho ye na nyansafo na ekasa sa wo so wagimi na wu nso nyansa na wu nua Ghana ni adisa nkwasi asem we say all because of say wo abrantewe abrochira ena wo didi mpanyimfo atem kacha Ghana mpanyimfo so madwene nye Ghana mpanyimfo so munye wonya mrani eso tiese na obu ni papa so e wa abrochira ebu America aban e fa so no asanda to wo Ghana ni wutirim say wan kasa kra na wo hwe ne kra no wagimi o say ka to say wo na wo hwe no wagimi na wo na wo hwe no wonyimi ya nka nkwasesema wo kan ka betie ntuba na bedi atema wo ne Twene Jonas ni na munya madwene epe enwansena na gumutirim enwansena ena gumutirim nwansena no moda na madwene na akame down nwansena no so mu tua na madwene nyina mu he nyansa fre nyansa Ghana youth bebre ni bi because ase da bia jimie na ntobedra brochira na bafa ni tirim na he na brochira heaven abrochira heaven no enu botom me ka kire abrochira heaven no enu botom ma branch na nche adwuma kora adwuma poten awoye e wa abrochira sole a ena me metua weka ena moska we adwuma bai na Twene Jonas sote awoye adwuma bai ena wote abrochira awoye a wo no kwase ampanyini ne chimie a obedura abrochira a obesu nyansa wo su nyansa wo ma me bi sika da baby wo pa bi sika da baby abusu ko abusu gold akotema ton wo je fa wie mo wo de fa fom wo beduru ha na akodi aduro na obi akoya awosan awosan na wokoye no ye twen posa onuoma ye be yo so no wa tututomu a onuoma mpo nya tututomu o nkwasasema wudie tine sa go fo mienu we abusua yi omofiri eye aduro fie ho ayi nkrofo no mo aduro fie oni nyina because sa fro no mo no enso na didim ono mo second floor nso na didim awura fom I say a problem kese hwene ene Sunday nso to ewa abonten a hwen kwasesem o mosadi ya yi o mudom ko deportation camp e say ye dom kotum o mko ye adwumaden na nyame ya dom December ye the date ni beba me Adwenepahene de he me fa de wo comment hu da bi o comment no ento de ne ma mini o comment na wo be comment no nya no na be boa mi o me message na me de ba no ena me hia me kato owia me ko ena me nya sa bloggers na afena me nya time be ansan e wo comment ase ena ka be da afeda e ba beto
twitwo Jimmy Sambia wo no konya 1 city data na adbetro comment na wo me mfa ho wo no wanya 2 city data na adbetro nkwasa commenter emfa me ho me I don't fear who agenge emfa me ho to anu osua nyansa usua nyansa e be boa hwe nkwasa sama wonnua Ghana ni wa ba obi krom o se ne mai Ghana nye Ghana na enye ne nyira chi no wa ba obi krom o ai agina ye hwe no hede wo ye hwade a wo ye Ghana ni nti asai Ghana man no nya sa da ba obi krom enye be sai obi krom so aka ho afa ne deport afa na wusu munya hu no hwe ye fa mo nkofie asiafo next time wo so nyansa ye duduru fie wi a no akacho wuni no sese Twene Jonas na ye me deport o adwe mame Ado na se wada focus aso ya ho ya sa hwe na ho ya me se me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills e ma no se wakwa akwaji bio the divine pills or that ba no na wada focus akwaji bi se no to no fa posa no hu se ne no fu ne to na hyehyɛ because that be no complain so o to no fu ni bi yo and the divine pills na wada focus ya na de why ko German ni bretu etwa wo ho no na ebusu ka fu divine pills amamo na de wo krampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be ko anu aso bo Beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no ye te se medie di bi no wa wo pe to akese no divine pills eye buei any akwa we madam fu obeda to no fo ho obeda hu because madam fu na ni bre me papa sa Adwenepahene na e se na ni mre wo biem no fo de ho hia mesra mo eto de ehu hia ma Odo mi kokro ma ba o na pato ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska no kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send e kwa ba se na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe na wo kwa mo te ko ska extra man mesra me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesra and na wo send so a mesra o first transaction be no wo so wo hia promo code mo so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe kwa da wo benya 5 euros free before the mame na no wa din say Odo na me nye din sai adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo sister tiri hu kuku eno na ye odadwene no aye me dadwene David man ha ho kura mame me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mame wow tiri hu kuku se me say kura da emro aforo kura be jim ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obu wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen nye mintumirika ene mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me shipo da bro the nya so be ba Adwenepahene TV na se Beki TV obenya discount e wo honom health TLC enku we eye Adofo Beki TV secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product and amma me color yi shining like a star Miss Ramo omo UK mon contact omo mo ship worldwide say we tuntumo we koko say we honu ho mame na say wo no wo so kan for ye divine organic skincare product ama manfo na say say kunu na age wo sa no na ama me color ya soche na ha sa na kuna misra no say ya so ye bia na say tuntumfo de wom wo color ya tuntumfo de wom kokofo de wom half caste for so de wom na de me de kra no say wo ko ho a 10% discount wo Beki TV and Adwenepahene TV a o be ma discount sa pepe ebusua me Adwenepahene bia meka no credit akyerew me bu afu ye pa tuntumfo ese etimi ye dey ese san free ye kwan bi ho atuntumfo ese etimi se san free ye kwan bi ho
wo hwɛ enioma a ekoso ewa aburukyire ha abrante oda hoyi wo ye be bronsam eya abrante Twene Jonas wo ye be bronsam a osole a ena Ghana fo an ena ofaiti maye ena o maye ne abie ena o kana kora de kire na kora be na wo kana kire wo asemo da bia me adwepare me kan se eno ti Ghana fo no da bia no ebi mu ye bumu edem fa so no Ghana fo eno ti ye bumu edem fa so because say obeka no kora kire Ghana ni ompe Ghana ni e pasem de asema de no watie no wajiwadi nti o hwa connection man from da man for tukwan so o kana kora kire say oh akwanto ya mpese mdu tukwan de betiki bia be 1 year nipa no for sika nkoma ne da won for sika nkoma ne da ma connection man ka just oh wait we actually 2 weeks 3 weeks na me de okọ sa 2-3 weeks na connection man do be kono na o tirima yo de no okọ so sika nyina da ma no sa 2-3 weeks na be 3 years na o si o my Ghana mu na o si o my Ghana mu o sa abrofo e wo twen honhom ya before ni sa twen honhom no anu ntia ya nga se ye nuanom before e de o ma dwene e biti abibifo no na ka woti ewiase na o my Ghana mu po bibia no e free na o dwon ko betena burochire won che wadwuma wo ye sa adwempan ni me ko adwuma mu a na ma twa de akyerew me ye we ya na me da kyerew sa burochire de e adwumaden sa motivational speaker akwa we o to social media wo ye what is social media say we adwuma no da be na Twene Jonas eche na adwuma ma kire mu say adwuma we na me yeda da be na sa brante process da so we what me kire mu adwuma wo ye maka kire mu this time no abrante we me de ntwa wo twa nyina me yi ni nyina pia bonten me adwempan ni nkosi December mo be hu Twene Jonas ni gina bre me ni abre ye pa monye mo na moni matem batim wie na na mbotim ase monye mo na moni atem atem die no enka me coat na ka me shirt me mfa ho me matra aputo matra apieto ba December me wi abrante we no na me de nanum nsam ene ne ntro nyina ba abonte no wo na afolo no no bo hu se wo ye jimi fo kromposine no by December me wi abrante we no akire mo nioma nipa wo konto ne nioma ni nyina ntaka me tiere me pia ko na me de kirem expose am be expose abrante big time no monye mo na muni atem enka me coat na kam shirt me ma Ghana fo ehunu no kura ewo akonto me ma Ghana fo ehunu no kura ewo abrochire obie ne wo Twene Jonas wo ri hye na obi akoya ho ya wo no ho abrabo de sabi abrabo ye bona eka obi etimba ha oni krata otimi achieve ne o ma bebre kana kura kire wo ni Ghana ni ma oni Ghana ni fa ho time me kana kura kire Ghana fo o fa me ho time ya da achen wo be hu say yes enu ti this time no me obi ba o frame me mfi no me number eda me page so o ba frame 1000 times me fa da me mfi because wo na wo frame no wo no ko tie ntro na wa believe wo wie na akwara kwanya amane a adwempa na ba frame no me mfi mi ni sa time no bim sa time mi ni sa time no bim ni pora wo twa ntro tie na wo believe no na akwaya sa wo nioma no time so a na ko sa ni pakro no na wo kosu eda kire nipa no me kana kora da kire mu se kana kora da kire mu a muntie na brante to se bia free na wo nu ya Ghana ni aba aburu ha a ne wo bibia ya dendende wa ha na ne Ghana ni timi ko disa nkwa sesem wo adrofi a unu ya Ghana ni timi ko disa anya mrasem wo e wo adrofi a na wo te ho a wo se na wo pa kire na wo te wa se na wo pa kire adwene be na da wutirim adwene bai e na wo tirim because of say oh I don't fight my youth no I fight my mono why na akoyi ama no omo a youth no mte Ghana na omo do madwene e na omo nsa na omo nyansa ye adwuma no ene obi adie enso waka to bi atirim say oh e na tu kwan na wayeye we se na wayeye bibia free bra blochire obi te blochire best import aso no bible so mi nsia won sesa ne da obi te blochire just common basic to that one because as presence away no enema abosume so a wodo bi krata ko ye adwuma abetuatu aka no bells a wotua no me say common basic timpo no be say sma so ntume sesa no to that now na ye an ena bibia free me adwopan me ka kiro say bibia no wa buchire free na nkofo ye do mo ko Ghana nani
de pa de ye say esa no call my Ghana menka say me ye we nya me ya de say esa no call my Ghana mu because u follow kwase ampanyi na o tie jimi fo a da bia wo so sa jimi no ebi wurawura da bia sa jimi no ebi ba otrim ebusua medamase ye de munu Ghana fo mienu fante fo mienu e call my Ghana mu e say no makọ eye deportation camp a onko ye adwumaden e de aboa German aban nya san because adwuma no kwakoye no eno abi we adwuma be ye ko makam from ne to December idom ko ye adwuma apeska wo mo na ye debate take it amomo ye don akọ Ghana because you ni san gwasasem wi na yen san je won tena drofie yen san ko renovate dan who are you idom ko Ghana ebusia meda wase ye betenwum enwum no sia mano asi ta brante Twene Jonas no da bia no obejimi mu a so jimi mu a ne ene bi ne mo ti yenu no fante form yenu say December wo fante mamu na wunu ya tukwan na December oba bia na busa no nkrata oba no twem be 3 months a echese waka ye deport no ultima brochire gise be after be 5 years time ne krampo Germany na wontim sama me dia drobim nya de on be accept no san kwasesem wetim di sa nyamra sem we bu so gu so esi so anadwo akoda ese that day I can say adie asili Charles asen 50,000 ngopon hira wo ase na adie asili ba bia nso no kan so be fa ko wura pipe num akofom no wo da adie asi wo yanam za camera ebe capture on wa just say we smart the smartness no ene wonne du kofi no abu say da munyina mase obi oba ibe ngopon onye de won hira wo sa pepe on ton kwanam obi bi anya de enkoso me adwopan de dan de be ba be kan okrai de e de akire mo se de be ya o so babro kire a o mfa bibi anya de institute se bia efiri ene wonde edu kofie nti edu kofie wi a wa anga sabetu piga to samya anyum ni sia ya wie sa pepe I know what's nothing. I've been buying the TV, Becky TV. So my life, I know about. So what's nothing, I know what's nothing. AKA, I'm looking home. AKA, so to another team. AKA, full king. AKA, this kind no signs. AKA, I'm looking home. AKA, so to another team. AKA, full king. AKA, this kind no signs. I brand down to me for the year and you want from. We are broke to my for the thing come from. Who did you want brought the only other come from? Or the Lucy and you want more mom come from. Or the little body and you on the natural. And in the one class I will better know. Or put a master in a DBA Bruno. And then I'm not told what's the sin. But the other I had the fire TV and the Becky TV. Go and subscribe. I'm mobile life for one year with General Koti. I heard a semper, I dream was semper, I need you was semper, I grab was semper, I got them was semper. And just want to follow, one go to the and I've been buying the TV, Becky TV. So my life, what about? So what I say, I know what's nothing. I've been buying the TV, Becky TV. So my life, what about? So what I say, I know what's nothing. AKA, I'm looking home. AKA, so to another team. AKA, full king. AKA, this time no signs. AKA, I'm looking home. AKA, so to another team. AKA, full king. AKA, this time no signs. Sa pepe busu am da munyina mo asema no asi ese December yenuanu mienu we deportation ye do maka ho December ye be deport amanfo biem me ka kire mo se sa kan say 3 months a day animu ekosi afena wie no last deportation ba so sa ngofo we mienu ye do maka ho so mu gina ho akoa no we lawyer bie no be twitwa ajo ena ne no lawyers bebre no omo ye state lawyers muni mu aye ka kire mo lawyers bebre state lawyers nsa wo ye ho pa so be di ama wani age lalai na wasa ko disa anya mra se nkwase asem wese sa free no ene mo ne ewusia medamu nyina mo asema na wasi edimbosia do wasopa no wontie
do wani no won hwe do wohwe no won hwia no nte sent no omompo mu kuta nkrata ye mpo kuta nkrata no still ye behave yourself e wo Germany ha ye ne kuta nkrata no po no still no ano ye behave yourself e wo Germany ha na won kuta nkrata na the free bibia free nti bunso free we free hwenso go free won sa kwase ampanyi we wakosa lie e wo kan se baabi amon se o aden e free da agi omo ye penna homeless for ene ye sa anuma no so no etufu na se wutie dia ene wala abusia edembo sia nyame adoma bosa tenka bi me de me de yie sen kwasiafo we efolu sa kwasiam panyi no na obedi kwasiasem nye dom call my Ghana mu yes next time obesua nyansa peace out.